Svake godine Deda Mrazevi donose bombone, čokolade, balone deci. A vi ste nama donijeli ove godine... CNC mašinom. Hvala vam. A gdje ste našli? Jel ima to negdje na severu? Pa, imam pomoćnike koji znaju kako treba da prave ovakve aparate i čuo sam da vama treba učenicima i onda sam dao nalog mojim pomoćnicima da to naprave i da ove godine da vam donesem to kao poklon umjesto bombone. I znači iz Sibira na sankama ste? Jeste. Aha. Da li su vam se zahvalili? Jesu. Ste vi zadovoljni poklonom? Apsolutno smo zadovoljni. Hvala vam na ovom razgovoru.